Oj, pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video na kanalu Be Social, Cue the music. Ok, šta god, uglavnom, kako ste ljudi, nisam snimao video nedelju dana. Pre nego što počnem da pričam šta će biti u ovom videu, da se odmah obavežem. I ovo je malo strašno. Cilj mi je da snimam video narednih 90 dana svaki dan. U teoriji hoću da snimam video narednih 365 dana svaki dan po jedan video. Tako da makar video trajao i 3 minuta i 5 minuta, bit će po jedan video svaki dan. Eto, rekao sam, pa sada vidimo koliko ću izdržati, pa sam sutra ne izbacim video. Uglavnom, eto, sad kad sam to rekao, znači narednih 365 dana će biti po jedan video svaki dan. Naravno svi znamo da će resistance, to jest otpor, da se javi kad tad u bilo kom trenutku i u tom trenutku će biti presudno da li će biti video ili neće. Naravno ne uzimam u obzir situacije gdje na primjer ću putovati u julu, to ću da vidim kako ću da izvedem i tako neke situacije, znači tu ću oprostiti samom sebi i ako ne uspem da se organizujem za content ili trebalo bi možda da nosim opremu, a to i nije baš praktično. Tako da ćemo vidjeti, možda snimim preko telefona nešto. Uglavnom, te situacije su izuzeci, ali osim toga narednih 365 dana content. Naravno ako budem negdje putovao, mogu da snimim unapred videe pa da onda kačim, da onda okačim pa da odradim onaj scheduling. Uglavnom, to je to, narednih 90 dana minimum će biti content, a nadamo se 365 dana, to jest da postavim intenciju, narednih 365 dana snimam content, to je to. Idemo, sad kad sam potrošio 2 minuta na to, kako ste ljudi, šta radite, pišite to u komentaru. Znam da se nismo dugo vidjeli, nažalost, ali evo sad ide češći content. U današnjem videu pričamo o triggerima. Triggerima koji bi trebalo da vas asociraju, to jest da vas triggeruju da se vratite u prisutnost. Šta je stvar? Evo ukratko ću da objasnim, vjerojatno ću snimiti poseban video na ovu temu ako se setim, a zapisat ću to odmah. Evo, ovdje. Great, prebacit ću posle to u tu listu. Uglavnom, šta je stvar? Kada naučite ulaziti u sadašnji trenutak, s vremena na vreme ćete uhvatiti sebi, naravno ako meditirate i ako se posebno fokusirate na to češće, a ako ne onda jako retko, ćete uhvatiti sebe kako ste u tom sadašnjem trenutku. Kada se to desi, vi tu imate malu dozu proaktivnosti, iako sad je to opet, stalno spomenem, ogradim se, teorija da li uopšte postoji slobodna volja, ne, koliko smo mi zapravo proaktivni, ali u odnosu na ljude koji spavaju, po znacima navoda, bar imamo iluziju da imamo više proaktivnosti, tako više volim da kažem. Uglavnom, kad imamo tu veću količinu proaktivnosti u tom sadašnjem trenutku, šta je stvar? Mi možemo da iskoristimo tih 5 minuta, 10 je već možda i mnogo, mnogi ljudi upadnu po par minuta u sadašnji trenutak, možemo da iskoristimo da postavimo strukture koje će da nas češće bacaju u sadašnji trenutak. Najbanalniji primjer, meditirao sam i u sadašnjem trenutku sam, jedno narednih 2, 3, 5 minuta, gde bukvalno me stvari ne dotiču, više proaktivnosti imam, znači osvešćena mi je akcija, ne preduzimam akciju na osnovu nekih impulsa instinktivnih. Ok, u tom trenutku ja mogu da se setim ili da sam negdje zapisao da treba postavim strukturu. Struktura može da bude najbanalniji primjer tako što ću da napišem znači šta vidim stalno ispred sebe, zid ili ne znam nija vrata ili bilo šta, da napišem probudi se ili vrati se u sadašnji trenutak, naravno bijem ženu majica, vrati se u sadašnji trenutak, probudi se, wake up, šta god, i da mi to bude kao trigger, da svaki put kad to vidim ja se vratim u sadašnji trenutak. To je najbanalniji primjer strukture, možda bude milion različitih stvari. Šta je stvar? Također možemo sebe da treniramo da po navici kada se određene stvari dese, i o tome pričamo danas, znači o tim triggerima, kada se određene stvari dese, da nam to mozak automatski nas asocira taj trigger na to da treba da se vratimo u sadašnji trenutak. I ovo su sljedeći triggeri. U narednim videima za neke druge metode ću pričati o različitim triggerima, ali u današnjem videu za buđenje
pričamo, naravno i ovo nije loša stvar, ovo za probudi se, uopšte nije loša stvar. Pričamo o triggerima za sadašnji trenutak, a to su sljedeći. Znači, ako niste pogledali moj video prethodni o kako da uđete u sadašnji trenutak, pogledajte obavezno, jer tu pričam o 5 načina. 5. način jeste eksterni ekran, interni ekran, sadašnji trenutak je između ta dva ekrana kada smo svesni i realnosti i sebe. Uglavnom, triggeri jesu sljedeći. Pre nego što bilo koju akciju preduzmem, trebalo bi da istrenirate sebe da pre nego što bilo koju akciju preuzmete, vratite se u sadašnji trenutak. Znači, ako idem da spakujem stvari u ranac, pre nego što to uradim, vratim se u sadašnji trenutak i onda spakujem stvari u ranac. To je znači trening za neke druge situacije. Ako idem da, ne znam, otvorim prozor i da uključim klimu, vratim se u sadašnji trenutak pre nego što preuzmem bilo koju akciju. Trudim se da sve što radim tako što sam u sadašnjem trenutku. Znači, dok perem sudove, da budem u sadašnjem trenutku. Znači, samim tim svaku akciju toku dana pretvarate u aktivnu meditaciju. Sve što radite da bude u sadašnjem trenutku i da bude prisutno. Zatim još jedna stvar jeste eksterni trigger. Znači, bilo šta da se desi u spoljašnjosti oko vas, u vašem okruženju, bi trebalo da bude, da trenirate sebe da bude trigger da se vratite u sadašnji trenutak. To je, proleti ptica ili zakuca se u prozor, ok, desilo se nešto, puf, to je znak, vraćam se u sadašnji trenutak. I naravno posmatram to. Znači, da se ne izgubim u tome što se dešava napolju, nego da budem prisutan, svestan i sebe, i spoljašnjosti, to je u sadašnjem trenutku. Onda hodam ulicom, pored mene neka kola proklizaju, neko ludilo se desi, ne znam ni ja, neko svira, neko viče, potuku se neka dvojica ili nešto. Ok, budem svestan toga, ali da mi to bude trigger da se vratim u sadašnji trenutak. Znači, ta dva. Šta se dešava? Kada vi istrenirate sebe da sve što radite bude u sadašnjem trenutku, naravno, ovo je sve jako teško, niko nije idealan u ovome, možda Buda ili ne znam nija, Isus ili neko tako, ali to je sve trening, ok? Vremenom ćete sve više i više da radite. Imam jednu vežbu poslije da vam dam. Uglavnom, kada vi istrenirate sebe, da sve što, pre nego što bilo šta uradite, vratite se u sadašnji trenutak. Za vreme dok nešto radite, budete u sadašnjem trenutku, bilo da pišete, bilo da čitate, šta god. I kada se nešto dešava oko vas, da vam to bude trigger da se vratite u sadašnji trenutak, samim tim, primjera radi, neko će da vas iznervira i impulsivno ćete da krenete nešto da mu odgovorite ili da krenete da ga udarite ili nešto, tako će da se desi. Ako vi sebe trenirate da stalno što više budete u sadašnjem trenutku i da pre nego što bilo što radite budete u sadašnjem trenutku, vi ćete tu po navici, čak i da u tom trenutku niste bili svesni, znači krenuli ste nešto da uradite, nešto se desilo, stvorit ćete sebi naviku, to jest još jedna struktura može da bude, znači ta navika, stvorit ćete sebi naviku da se vratite u sadašnji trenutak, što će vam zatim dati prostora između tog impulsa, tog triggera, koji vas je, na primjer, triggerovao da nekoga opsujete ili udarite, imat ćete prostora tog svesnog gdje ćete moći da promenite svoju akciju, to je da načinite korekciju akcije, ok? I to sad možda zvuči kao pa čemu to služi, ali to može da bude korisno za jako puno stvari, posebno za tih nekih impulsivnih radnji, na primjer vidim kolač i odmah krenem da ga jedem, paf, trigger, ok, krenuo sam nešto da radim, samo da ugasim, sjajno. Krenuo sam nešto da radim, na primjer da jedem kolač, vratim se u sadašnji trenutak, imam taj buffer proaktivnosti, svesnosti, gdje mogu da osvestim tu akciju, onda kažem, ok, pa ne bi trebalo da jedem kolač jer sam na dijeti ili zato što šećer stvara inflamaciju ili šta god, zato što ću teško, zato što će mi se prispava posle bilo šta, ok, znači neću da pojedem kolač. Čak u tom trenutku možete i drugu stvar da uradite, na primjer ovo je sad level iznad, možete da kažete, ako neko voli da jede kolač, a ne zanima ga dijeta ili nešto drugo, mogu njemu da dam da pojede kolač, on voli da jede kolač i
hoće da pojede. Pitam njega da hoćeš da pojedeš, samim tim neću ja imati posle jada da jedem, neću morati svoju snagu volje da trošim da ga ne pojedem. Ili ću ga staviti u zamrzivač ili ću da ga bacim. Da ne bih kasnije kada ponovo ispadnem i buđem u autopilot i postanem nesvestan, da me on ne bi namamio da nesvesno pojedem ili da ne bi morao ponovo da trošim svoju snagu volje da koju na dnevnom nivou imamo određenu dozu. A dobro, sad je to možda i malo loše uverenje, uglavnom nije ni bitno, ali manje više je tačno, znači i određenu dozu. Ako potrošim svoju snagu volje, kasnije možda neću imati uveče kad budem bio umoran i kad budem kao daj, onda ću ga pojesti, ok? I onda plus što gubiš samo, šta bi to bilo, samopouzdanje, više mu dođe kao neki vera u sebe, mada to je manje više isto, ali opet bih razdvojio neke 2-3 stvari. Uglavnom, gubiš veru u svoju reč jer si rekao da nećeš nešto uraditi, a uradio si. Gubiš integritet, možda je to najbolja reč. Sa samim sobom imaš loš odnos. Uglavnom, postoji jedan jako dobar metod koji sad proizlazi iz ovoga, ali uglavnom, znači bio je video 5 načina da uđete u sadašnji trenutak. Ima sad ovaj video, znači triggeri za ulazak u sadašnji trenutak. I jedan od narednih videa, možda odmah sljedeći, možda sad čim pritisnem stop ću snimiti još jedan. Će biti, mislim ima dosta metoda koje sad idu odavde i dosta stvari koje možete radite. I pričat ću o svemu tome. Uglavnom, jedan od narednih koji ide jeste osvešćena akcija, to jest šta još, what else, to jest oportunitetni trošak. Uglavnom snimat ću to u sljedećem videu. Jako dobar metod koji se nadovezuje na ove triggere i na sadašnji trenutak koji će vam još više pomoći da budete produktivni i da radite ono što zapravo želite radite i da radite ono što ste sebi rekli da ćete raditi i što je vaša svrha i tako dalje i tako bliže i tako bla bla. Upravo je 3:33 na satu, pogledao sam na sat, ne znam da li to nešto znači, šta vi mislite? Sad ide onaj video, do you see 11:11 everywhere? Do you see 3:33 everywhere? Da, jednog dana ću snimati sigurno i taj video zato što takve videe ljudi obožavaju da gledaju. Uglavnom, pazi ovo. Ovo je bilo sve na kanalu Be Social, pazi ovo, sad će da ide outro, zapratite YouTube kanal, napišite u komentaru šta ste mislili u videu, napišite mi na Instagramu, mada sad nisam na Instagramu, jednom nedeljno uđem, ali napišite mi na komentaru, napišite mi na Faceu, na Faceu sam češće jer tamo samo poruke gledam. Uglavnom najbolji je trenutno komentar na YouTubeu, eventualno možete na Faceu ili na DM-u u Instagramu pa ću vidjeti, pošto uđem ipak jednom nedeljno, jednom u 4-5 dana možda. Tako da eto, to je bilo to. Ako imate neki predloge za videe, pišite u komentaru. Drugo najbolje je DM na Instagramu. Možete pišite na Faceu. Ima stranica na Faceu, lajkujte Be Social stranicu na Faceu. Biće uskoro nekih prankova. Znam da to sad ima više vrsta ljudi, neki koje zanima ovo što snimam, neke koje zanimaju prankovi. Dosta njih se preklapa. A također postoje ljudi koje zanima samo ova strana i postoje klinci koji zanimaju samo prankovi. Tako da, što je najjače, postoje i odrasli ljudi koji zanimaju samo prankovi. Uglavnom, šta god, već sam se mnogo zapričao. To je bilo to u ovom videu. Pišite predloge, pišite komentare, da li imate nešto da mi kažete. Možda možete da kažete, hoćeš te bro da ideš da piješ pivo sa mnom, ja ću vjerojatno ti kažem ne pijem pivo, ali onda mogu da ti kažem, ali pijem čaj. Ili, ne znam, guaranu pijem, jebi ga, to je isto štetno, ali šta ćeš, moraš da imaš neki outlet ili kako se kaže ventil, uglavnom, tako da ako imate takve neke predloge pišite i to bi bilo to, već mnogo sam odužio, gledaj sad ide outro, pa i sad, gledaj outro ceo i klikni na neki od ova dva videa i klikni subscribe na outro jer su isto brutalni videi, aj čao!